ibintu biri kugiwandabaga muri Niger no mu gace k'uburengerazuba bwa Afrika. Abafaransa bati nibiba ngombwa turamanukana ibifaru n'ingabo tujye kumvisha abashaka kubangamira inyungu zacu muri Niger. CEDEAO nayo iti duhaye icyumweru kimwe abahiritse ubutegetsi muri Niger niba batarasubizaho President Mohamed Bazoum turakoresha imbaraga zose zirimo n'iza gisirikare. Ku rundi ruhande Colonel Assimi Goïta uyobora Mali, Colonel Mamadi Doumbouya uyobora Guinee na Capitaine Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso nabo bati mukuru guture tubabwire Abanya-Niger n'abasangira ngendo bacu uzabatera wese azamenye ko twese dutangije intambara ubwo tuzamurwanya uko dushoboye. Abaturage bo muri Niger bo bahagurutse niyo nka bari guhiga bukwara abafaransa n'abanyaburayi bose. Uwo bari gufata barahita bamwishyuza inka ya nyangara. Hari uwo babajije icyamurakaje kigatuma aza no kwigaragambya higa abazungu ngo bagirire nabi maze avugana umurandura nzuzi ati twaje no kwigaragambya kugira ngo tubwire ko agahungu gato kitwa Emmanuel Macron guturuka mu Faransa ko Niger ari yacu. Ubwo rero nibi tureba gukoresha icyo dushatse Niger yacu tugomba gukorana no dushaka. Muraho basangira ngendo wa Primo Media Rwanda. Abafaransa n'inshuti zabo bari gukama amatemba nkokora muri Niger n'igice cya CEDEAO. Aho bukera nyamara intambara ishobora kurota kuko aho kubura Niger ikajya mu biganza by'Abarusiya nkuko biri kwemezwa n'ukunyagwa kandi zigahera burundu. Niyo mpamvu intambara iri kunuka muri CEDEAO. Nk'ubwo kuwa mbere w'iki cyumweru umunyamakuru wa Associated Press Sam Medinik uri Niamey muri Niger yavuze ko abafaransa bose bari muri Niger bamaze kwakira ubutumwa kuri email na telefone zabo buvuga ko bagomba gufata utwangushye bakitegura guhungishwa. No butumwa bwaturutse kuri Catherine Colonna, Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ubufaransa. Mu butumwa bwe ati mufate imiryango yanyu n'abavandimwe banyu, mupakire ibikapu bito cyane, mushyiremo amazi, ibiribwa byoroheje, telefone na za batiri za telefone. Mwitegure guhungishwa isaha iyo ari yo yose kuko ibintu bishobora kuba bigiye kugenda nabi. Ubundi umujinya n'intambara iri gututumba hagati y'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali, Burkina Faso, Guinee na Niger uri kuzuturutse ku bategetsi ba CEDEAO no mu Bufaransa. Dore impamvu. Nyuma y'uko abasirikare muri Niger bayobowe na General Abdourahmane Tiani babyitegereje bakabona President wabo Mohamed Bazoum ari gufinata ku kazi maze tariki 26 z'ukwa karindwi 2023 bakamuhirika ku butegetsi, amahanga yose yatangiye kuba nka yasazi yiteye mu mata itabitumiwemo. Kwikubitiro President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahise avuga ko igihugu cye gicanye umubano wose na Niger. Bukeye bimwanga mu nda avuga ko ahubwo abahiritse ubutegetsi basabwe bubi na bwiza kurekura ku neza cyangwa ku gahato President Mohamed Bazoum. Abahiritse ubutegetsi bakomeje kuryumaho birinda guterana amagambo n'Ubufaransa. Gusa ibintu byahise bisubirira udubi ku cyumweru tariki ya 30 z'ukwa karindwi ubwo umuryango uhuza ibihugu 15 byo mu burengerazuba bwa Afrika CEDEAO bateraniraga ya Bija muri Niger ngo bige ku kibazo cy'umunyamuryango wabo. Ku buryo butunguranye CEDEAO iyobowe na Bola Tinubu, Perezida wa Nigeria ihana imbibi na Niger mu majyepfo, yahise avuga ko atumva ukuntu abasirikare mu burengerazuba bagiye kumaraho ubutegetsi bwose bwa gisivili. Maze komiseri wa ECOWAS Dr Omar Touré asomera abagenzi b'imyanzuro bamaze gusinyaho. Icyambere yagarutseho ni itangazo n'ubutumwa bwo mu bwoko bwa ultimatum CEDEAO yoherereje abahiritse ubutegetsi muri Niger. Muri iryo tangazo bavuga ko nta wundi Perezida wa Niger uretse Mohamed Bazoum. Kubera izo mpamvu basaba bamuhiritse kwibwiriza bagahita bamusubizaho, kandi ibyo bakabikora bitarenze icyumweru kimwe babirengaho bagahatirizwa hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Mu bindi bavuze ko babaye bafatiye ibihano Niger birimo gufatira amafaranga yose y'iki gihugu ari muri banki ya CEDEAO harimo miliyoni 51 z'amadolari. Basaba kandi ibihugu byose bya CEDEAO guhita bihagarika imibanire yose na Niger. Perezida wa Nigeria we yavuze ko Niger nireba nabi bashobora guhita bayikupira umuriro uturuka mu gihugu cye kuko umuriro Niger icana iwukura muri Nigeria bahana imbibi. Umusesenguzi mu bya politike Alex Vines yabwiye umunyamakuru David Pilling na Sarah White ko impamvu CEDEAO yasaze yasizoye ngo ari uko iyobowe na Bola Tinubu, Perezida wa Nigeria, kandi abamuzi bose bakemeza neza ko yanga ikintu biti ihirika ry'ubutegetsi ku buryo arwaye igisa n'indwara yo kwanga iki gikorwa kuko ngo yabyirukiye ku ngoma ya Sani Abacha wari warafashe ubutegetsi bwa Nigeria ku ngufu maze agirira nabi birimo no gufunga bya kinyamaswa Bola Tinubu. Kuva yatorwe ejo bundi muri Nigeria rero ngo yavuze ko atazihanganira ihirikwa ry'ubutegetsi muri CEDEAO. Niyo mpamvu rero yateguye biriya bihano byose kuri Niger. Ni ibihano byose byababaje ibihugu nka Guinee yobowe na Colonel Mamadi Doumbouya nawe wabicunze neza ku ya mbere yo kwakira 2021 akifatira ubutegetsi ahiritse wari President Alpha Conde. Colonel Mamadi Doumbouya yahise yandikira abayobozi ba CEDEAO babwira ko badatekereza neza maze basaba kongera gutekereza neza bagasuzuma ibyo bakoze. Abandi bantu bababajwe na CEDEAO bo ikibazo bakanakigira icyabo ni Colonel Assimi Goïta uyobora Mali na Capitaine Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso. Ibi bihugu byombi bihana imbibi na Niger kuko Mali iri mu burengerazuba bwa Niger naho Burkina Faso ikaba mu majyepfo.
Ibi bihugu byombi byahise bitangaza ko byifatanyije na Niger kandi ko uzakora kuri Niger azaba abihamagaje byose. Mu itangazo bihuriyeho ryasomewe kuri televiziyo nkuru ya Mali rigasomwa na Colonel Abdoulaye Maïga, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Mali, yavuze adakebake bati The transitional governments of Burkina Faso and Mali have expressed their fraternal solidarity. Ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Mali na Burkina Faso icyambere buragabisha ubufatanye bwa kivandimwe hagati y'abaturage ba Mali, Burkina Faso n'abavandimwe babo muri Niger. Bahisemo ubwabo gushyira mu biganza byabo hazaza habo no gushimangira ubusugire bwabo. Icya kabiri, twamaganye akayihayiho k'umuryango wo muri aka gace ko gushaka gufata ibihano by'ubukungu byongerera uburibwe rubanda kandi bigacinyiza impumeko ya gipanafricaniste. Icya gatatu rero, duhakanye gushyigikira ibi bihano binyuranyije n'amategeko bitemewe kandi bikaba ibihano by'ubukungu bya kinyamaswa byashyiriweho abaturage ba Niger n'ubutegetsi. Icya kane, nihazamo ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya Niger bizahita bifatwa nko gushoza intambara kuri Burkina Faso na Mali. Reka mbisubiremo neza, igikorwa icyo ari cyo cyose cya gisirikare cyo kwibasira Niger bizafatwa nko gutangiza intambara kuri Burkina Faso na Mali. That any military intervention against Niger will be considered as a declaration of war against Burkina Faso and Mali. Contre le Burkina Faso et le Mali. Kugeza rero ibintu bitangiye kuba bibi kuko gushotora Niger byahita bisobanura gutangiza intambara y'ishiraniro muri CEDEAO kandi bikagera ku bategetsi ba CEDEAO n'abasivili mu gihe ababandi ari abasirikare barakaye ku buryo binagaragarira ku maso mu mvugo zabo. Ikindi kintu gishobora gukurura intambara isaha n'isaha ni inyungu z'Ubufaransa ziri kuzaharira muri Niger. Ubundi ikigo gicukumbura iby'ubukungu Trading Economy kivuga ko nibura buri kintu cyose kiva muri Niger ku mpuzandengo cyerekera mu Bufaransa ku buryo umusaruro wose w'ibijya hanze muri Niger 55% wawo wose werekeza mu Bufaransa. Hagakurikiraho Leta z'Ubumwe za Amerika nayo ifite umubare munini ariko utazwi neza. Nk'ubwo byemezwa ko 75% bya uranium yose ikoreshwa mu nganda zo mu Bufaransa ituruka muri Niger, zahabu hafi ya zose ziva muri Niger nazo zikerekeza mu Bufaransa, naho 25% bya uranium icanwa n'abanyaburayi bose nayo ituruka muri Niger. Nyuma yuko rero ubutegetsi bwa Emmanuel Macron bufatiye ibihano bafasha ubutegetsi muri Niger, bukavuga ko bunategetse gusubizaho umusangirangendo w'Abafaransa nabo mu burengerazuba bw'isi, abafasha ubutegetsi bayobowe na General Abdourahmane Tiani bahise basubiza bareba ahantu bakora Abafaransa bigatuma bifata ku myanya ndangakumirwa, maze batangariza kuri televiziyo ko Ubufaransa butazongera gusunutsa amazuru kuri uranium na zahabu ya Niger. Igikuba cyahise gicika Paris, Bordeaux, Marseille na Nice. Perezida w'Ubufaransa we ahita avuga ko aho bukera bataraza kwihanganira umuntu wese ubangamira inyungu z'Abafaransa. Mu mizimizo yumvikana avuga ko bashobora kuba bagiye kwifashisha imbaraga za gisirikare. Umuyobozi w'ikinyamakuru Atominfo Alexander Ovalov abigarukaho ku kinyamakuru tasi cy'Abarusiya kandi cyanga bikomeye mu burengerazuba, yavuze ko Abafaransa bagiye kumva igisobanuro cyo kubura uranium ya Niger babonaga ku giciro cy'ubuntu. Yemeza ko Abafaransa batababajwe nuko bagiye kubura uranium kuko batazayibura, ngo ntibazayibura kuko ngo batangiye kuyisaba Canada na Australia biyifite ku bwinshi. Ariko ngo kibateye intimba n'agahinda nuko Canada na Australia bikize by'icyitegererezo ku buryo duhenda abana bakoreshaga ku banya-Niger bitazashoboka kuri ibi bihugu bisobanukiwe kandi utabona icyo bibeshya ngo byibe. Yavuze ko mu buryo bw'ubukungu Abafaransa batangira kwitegura itumbagira ry'ibiciro rwose. Hari abari gutekereza ko abanya-Niger nabo baba bagiye kubura umuguzi wa uranium yabo. Ivalov yahamije ko Abashinwa biteguye kandi banateguye kare kugurira uranium yose y'abanya-Niger ku buryo iki gihugu ahubwo kizabyungukiramo bikomeye. Ngo 25% bya uranium yose yakoreshwaga i Burayi yaturukaga muri Niger, niyo mpamvu ngo n'abandi banyaburayi nabo batari kugoheka buruko bumva Niger iri kuva mu biganza byabo. Abanyamerika nabo ngo babuza amahwemo kuko Niger yari bafatiye runini mu buryo bwa gisirikare n'umutekano wabo. Ibi kugira ngo bibone wabibaza umuntu witwa Anthony Blinken wigeze kuvuga yeruye ko Niger ari umwana mwiza uzi kwihangana kandi ntashukwe n'abahisi n'abagenzi nk'uko Abarusiya bashutse Abanyamali, Burkina Faso n'ahandi. Ibu bigenzuye usanga koko Blinken yarigeze kubivuga ndetse agatanga igisa n'igihembo kuri leta ya Mohamed Bazoum. Hari ku itariki ya 16 Werurwe 2023 bw'ibinyamakuru byinshi byandikaga imitwe y'inkuru igira iti Anthony Blinken yapakiye miliyoni 150 z'amadolari ashyira ubutegetsi bwa Niger mu rwego rwo kubashimira ko batijanditse mu bya kudeta zamamaye mu burengerazuba bwa Afurika. Ibindi binyamakuru biti Anthony Blinken yahaye agashimwe Niger. Impamvu y'ibyo byose nuko kuri iyo tariki umunyamabanga Leta z'Ubumwe za Amerika bwana Anthony Blinken yari yasuye Niger ndetse ahava haye Mohamed Bazoum miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika nk'inkunga yitwa Direct Assistance, amafaranga umutegetsi avuga agahita atangwa ko kanya atavuyeho. Yahise asobanura impamvu yatanze ayo mafaranga maze avuga ko Niger ari urugero rwiza rwo kwiyoroshya, urugero rwiza rwa demokarasi, urugero rwiza rw'imikoranire. Ati Niger is a model of resilience, a model of democracy,
a model of cooperation. Ayo mafaranga yaraje akurikira miliyoni 500 bari barabageneye imbere ngo biteze imbere. Si ukwiteza imbere kuko utwo n'utuvungukira twibiva mu by'abanyanigeri. Yego, n'utuvungukira ku byo batwara bakuye muri Niger. Ubundi hari kampani y'Abafaransa icukura uranium yitwa Aleva. Ni kampani jojoba amaraso n'ubujura. Ibigo nka Oxfam International, Amnesty n'ibindi byemeza ko iyi kampani yasahuye Niger mu gihe cy'imyaka 50. Inyandiko ziriya miryango zigaragaza ko mu 2010 honyine Aleva yinjije miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari, maze leta ya Niger ibonaho miliyoni 1 n'ibihumbi 900 z'amadolari gusa. Ntago ari miliyari, ni miliyoni 1 mu gihe bungutse miliyari 4 na miliyoni 800 muri uranium mu mwaka umwe mu birombe biri mu majyaruguru ya Niger. Iyi kampani yari iherutse gusimburwa n'indi y'Abafaransa yitwa Orano. Iyo yari yarasinye amasezerano na leta ya Mohamed Bazoum yo gucukura uranium kugeza mu 2040. Kubera ubwo butunzi bwose bw'Abafaransa rero muri Niger hari abasirikare b'Abafaransa bakabaka 500 mu gihe Abanyamerika nabo bafite 1,100. Impamvu Abanyamerika nabo bashinze ibirindiro muri Niger nuko icyambere bari gukumira Abarusiya bamaze gufata hafi uburengerazuba bwose. Ikindi nabo basonzeye bikomeye uranium ariko atari yo gukoreshwa nk'ingufu z'amashanyarazi nk'Abanyaburayi. Abanyamerika bo bakeneye uranium yo gucura ibitwaro kirimbuzi, dore ko impamvu Abarusiya bakomeza kubaza imbere kuri iyi ngingo ari uko bafite uranium ihagije bacuramo za ruhonyanganda. Ni mu gihe Abanyamerika bafite ka uranium kagerwa ku mashyi toni zitagera no ku 10 munsi y'ubutaka bwabo. Nyamara ubwo mu 2011 honyine Uburusiya bwo bwacukuye toni 7781 za uranium. Kubera izo mpamvu dutotoye zose rero, Abafaransa, Abanyamerika n'Abanyaburayi kwiyumvisha ko babuze Niger mu mutungo wabo nakasa mutwe. Kuyibura cyo si ikibazo, ahubwo kubura umutegetsi babwira kumva ngo Mohamed Bazoum ni ikibazo kibangamiye umutekano bwite wabo. Aha rero hahita havuka ikibazo cyo kwibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi bafite ubutasi bukomeye, ni gute abasirikare ba gafifi b'Abanyafrika bacura umugambi wo kububikira imbehe no kubatobera isoko bakarinda bawugeraho kandi bakawushyira mu bikorwa. Inshuro ya mbere muri Mali, muri Burkina Faso, none babisubiyemo no muri Niger yari imeze nk'inkono itetse ibyo kurya byabo. Igisubizo cyahita kiba Vladimir Putin n'abahungu be bo muri Wagner Group. Kumva ko abantu bari inyuma y'ibi byose ari Abarusiya ntibyagorana, kuko inshuro irenze imwe nibo bonyine ku isi ya rurema bagerageje kugaragaza imbaraga zo kurenga ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza naho iki gihugu cyemeye kumugaragara ko Abarusiya binjiye mu buryo bw'amatora yabo bakimika perezida bashaka Donald Trump, bakinjira mu bigo byabo bakabiba amakuru. Kuvuga ko Abarusiya ari bo bari inyuma y'ibi byose ni ingingo imaze kumenyerwa. Ikitaramenywa ni ukuntu babikoramo ku buryo mu burengerazuba bashiduka amazi yarenze inkombe kandi nta nigaruriro ryabyo. Icyambere nuko Wagner Group buri itandukanye nuko abantu tuyumva. Iyi ngo igabanyijemo ibice 4. Igice cya mbere ni abasirikare bajya ku rugamba bakarwana inkundura kugeza bageze ku cyo batumwe, aba rero ngo aho bahingutse bahasiga umuriro n'ibimenyetso bidasibangana. Igice cya kabiri ni aba Wagner kabuhariwe mu gucunga umutekano w'abakomeye, ku buryo iyi serivisi abategetsi benshi barayigura, noneho aba Wagner bamwe bakabazi no kurinda umuyobozi akaba yizeye umutekano ku buryo ubutasi bwose, imbaraga n'amayeri yose yakwifashishwa n'abashaka kumugirira nabi ayo ngo ahinduka zera imbere y'aba Wagner. Niyo mpamvu abategetsi benshi bo mu burengerazuba bamaze guhaha iyo serivisi. Igice cya gatatu ni aba Wagner kabuhariwe mu ikoranabuhanga. Aba ngo nibo bazonza Abanyamerika n'Abanyaburayi rero. Bazi ikoranabuhanga, kwiba amakuru, kuyobya intekerezo za rubanda kuri za murandasi, gukwiza ibihuha bigamije inyungu bashaka ndetse n'ibindi. Muri make ni indwanyi z'ikoranabuhanga. Icyiciro cya kane n'aba Wagner ngo bize banaminuza ibyo gucura kudeta no guhindura ibintu muri politike mu buryo bw'impinduramatwara muri iki kinyejana tugezemo. Aba ngo bayobora abasirikare niyo baba ari abasirikare bo hasi bakabatoza neza inzira zo guhirika ubutegetsi, bakabashakira amakuru yose, bagateranya imibare umwe kuri umwe, maze bakabafasha mu ibanga rikomeje gushobera bo mu burengerazuba. Igikomeye, aba ngo babanza kubara neza imibereho y'igihugu, inyifato z'abanyapolitike, ndetse bagategura icyuka kibi kibanziriza igikorwa cyangwa bakabanza kujijisha amahanga yose ku buryo bahumbye amaso rimwe bakajya kubumbura byahwaniyemo. Nk'ubwo ibinyamakuru bicukumbura nka Politico, Bloomberg n'ibiro ntaramakuru bitandukanye bivuga ko iriya nama ya Putin n'abategetsi ba Afurika yashyizwe kuri uriya munsi nk'umupanga wo kuyobya amahanga ngo bashiduke ibintu byahindutse muri Niger. Iturufu n'umugisha Abarusiya bafite ngo yitwa anti-colonial sentiment. Ibi ni ibintu bizeho neza, basanga abaturage ba Afurika bose barababajwe n'ikolonizwa, ihohoterwa n'ubugome bakorewe nabo mu burengerazuba, ku buryo bahiritse ubutegetsi bagerageza kwereka abaturage ko icyabaye atari ukwirukana umutegetsi wabo, ahubwo ari ukwirukana igipupe n'umukozi wabagashaka buhake. Ibyo byose bakabyumva vuba kuko mu by'ukuri mu burengerazuba bakoreye ubugome butabarika Abanyafurika. Ibyo rero bihita biba amahwi, abaturage bagahaguruka n'iyonka bagashyigikira bahiritse ubutegetsi, noneho abandi bakisararanga bagafata ibihano, bakandika ndetse bakanakangata bavuga ko barakoresha imbaraga za gisirikare, ariko byose bikarangirira mu magambo nk'uko bizarangira ibi.
nk'ubwo bigenzuye neza uko kudeta zose zateguwe muri biriya bice bya Afurika y'Uburengerazuba usanga zarakurikije inzira imwe iva kuri political, economic and social chaos, hagakurikiraho bamzilling citizens essential targets kugeza ku cyitwa destination target and compression. Oya, reka twe kubitindaho ibyo ngibyo, ahubwo mbararikira ikiganiro turi kubategurira kivuga uburyo ziriya kudeta zapanzwe zikanakorwa n'umuntu umwe, ku buryo n'inyandiko zasomewe kuri televiziyo zitangaza ihirikwa ry'ubutegetsi zose wagira ngo ni umuntu umwe wazanditse, zigasomwa gusa n'abantu batandukanye. Sinzi niba namwe mwarabibonye. Niyo mpamvu ibi tutabitindaho, ahubwo tukareba impamvu abavuga ko bakoze kudeta muri Niger babifashijwemo na Wagner Group. Icyambere, amakuru afitwe n'abakoze ubutasi agaragaza ko bari abasirikare bakoze kudeta badafite ubushobozi bwo kuyageraho. Dore impamvu: kuwa gatandatu mbere yuko CEDEAO iteranira Abidjan muri Nigeria, umuvugizi w'ubutegetsi bwagiyeho muri Nigeria Amadou Abdurrahman yavugiye kuri televiziyo ko bamaze kubimenya neza ukuntu inama igiye kuba. Abategetsi ba CEDEAO, bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba hamwe n'ibihugu bibishyigikiye muri Afurika, bari gucura umugambi wo gukangisha Niger imbaraga za gisirikare. Yavuze anatomoye neza ibihano bateganya kubafatira. Bukeye bwaho niko byagenze, n'uburyo yabivuze CEDEAO niko yabisubiyemo. Ku cyumweru, Colonel Major Amadou Abdurrahman yasuye kuri televiziyo aha gasopa Abafaransa ababwira ko ibyo barimo byo gushaka gushimuta no gucikisha imbohe yabo Perezida bahiritse Mohamed Bazoum ko bamaze kubitera imbonekare, kandi ko Abafaransa bakwibwiriza nibo badashaka ko amaraso ameneka bakabivamo vuba na bwangu, kugira ngo batagira ngo ari gutayanjwe. Yahise anavuga izina ry'ubiri inyuma, ni Hassoumi Massoudou wari usanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku ngoma ya Mohamed Bazoum. Yanavuze ko hari inyandiko bazi neza banagaragaje yashyizweho umukono n'uwo minisitiri igamije gushyira mu bikorwa icyo gikorwa cyo kubohoza Bazoum. Asoza avuga ko mu burengerazuba bari gutegura umugambi wo kuyobya intekerezo za rubanda rw'abanyanigeri bakoresheje imbuga nkoranyambaga, maze ahita atanga itegeko ko zihita zifungwa muri Niger kuva ako kanya. Kugeza aho yanavuze ko biteguye guhangana n'uwo ari we wese wagerageza gusagarira igihugu cyabo, yaba CEDEAO n'undi uwo ari we wese. Anavuga ko niyo cyaba igihugu cy'igihangange ngo biteguye. Ibyo byo kwitegura no kurwana byo rero byaba ari bibi cyane, kuko biremezwa ko gushoza intambara kuri Niger byakurura intambara yatumirwamo ibihugu byinshi kandi hagapfa abaturage batagira ingano muri CEDEAO. Leader Muri ni umushakashatsi mu by'umutekano muri Policy Center for the New South. Aratangaza ko gushoza intambara kuri Niger ari ugushyira mu kangaratete igihugu, kuko bigaragara ko abaturage hafi ya bose bashyigikiye abahiritse ubutegetsi, ku buryo yaba ari intambara yo guhangana no gushaka kwa rubanda, kandi icyo gihe intsinzi buri gihe yerekeza kuri bo. Byakwanga amahoro akazibagirana ubuziraherezo muri icyo gihugu. Kubera izo mpamvu ngo abo mu burengerazuba ntibakwemera ko haba intambara muri Niger, kuko iri hagati y'ibihugu byacana umuriro isi yose yakota. Abari kubicungira hafi bari kuvuga ko Abafaransa n'Abanyamerika ngo bari kugerageza inzira yo gucamo ibice igisirikare, ku buryo isaha n'isaha twakumva indi kudeta iturutse ku mugabo witwa General Salif Modi watangajwe nk'uwungirije perezida mushya wa Niger, General Abdurrahman Chiani. General Salif rero ngo ari gucungirwa hafi n'abo mu burengerazuba nk'umuntu wafasha akagira uko yasubiza ibintu mu buryo bwabo. Ibyo ni nko kugarura ku butegetsi wabukuweho, cyangwa nawe akabufata noneho akemera amategeko n'amabwiriza aturutse ibukuru. Niyo mpamvu ngo Mohamed Bazoum agifite icyizere cyo kugaruka ku butegetsi. Nk'ubwo ku cyumweru hagaragaye amafoto ari kwisekera nkaho nta cyabaye, ubwo yari yicaranye na perezida wa Chad Mahamat Deby wari wagiye muri Niger kumwunga n'abasirikare bamuhiritse. Ibi byose ariko ntacyo byatanze. Dusoza rero, irikwa ry'ubutegetsi muri Afurika ryongeye kuba inkundura ijya gusa nk'iyataziriwe Tour du Rwanda muri politike ya hano. Ibi byirikwa ry'ubutegetsi rimeze nk'icyorezo cyabaye muri Afurika mu myaka ya 1960 kugeza muri 75, ubwo abasirikare hirya no hino muri Afurika bifatiraga ibihugu. Niyo mpamvu abategetsi benshi muri Afurika ubu bari kurya bari menge. Abenshi barajya imahanga bagakebaguzwa, abandi bahisemo guhinduranya abategetsi, ababarinda n'ababari iruhande. Ibyo bakabikora buri kanya kubera ko urabo bizera. Hari n'abatekereza ko ihirikwa ry'ubutegetsi ritamena amaraso ari inzira nziza iruta amatora mu bihugu byinshi di. Oya, mureke ibindi tuzahurira muri cya kiganiro nabasezeranyije. Murakoze mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Ye ni Jean Dodier Karinijabo. Bye.